for Nantibi. Namin so will be our better lawyers for Tiebi, a police for Tiebi, will be a Tiebi, and to lawyer be a war Tiebi Nayi, or Becca Mamma Mabua. To would ye, Yanto was here, Nayanko. Why? That's I'm no woman. No, oh yeah, a Juma fence, like check what man away, no one company for me a Juma. That's my fear best remy. So obe ware me nti mu anche na adwuma ne sey ne jese o so akope na wo se me ne ko nti me di na chi ne koye wono kwa di kan sa na me ko na me na me koye in fact ne mu ye din eda wo mu na sing room bibia mponim rodi pani ade na si dan ni mu na so me nti waka che busafo se be ma oba ware me no oni hwi wo se me ne ye sore ne ye bre ne ye nya nti me so me tena ho sa te ne mu ye din nti so okọ na okonye bi kakra ba ansa na ye di saate mo na ye furu so be pie mu na ye den so nyame bo me ho ba ma me woye mo wie na se na be ma ne nya adwuma na me so mahie me nsa na adwuma eye tea bread na me so o ene me hye adwuma ase se de be ye ho betimi atoye kakra ansa no ye adwuma ye te me hye adwuma na se na me ye no na je se nyame ado na sika kakra ba nti me na me hwefie na oboa me so te me na me hwefie bibia nti emu ho na ja ye wurawura ma na onya adwuma wa ECG so kwa kope nti me onya adwuma sa na se bo so mba ko so mienu anka hye ekobo so miensa na me fie na me so wona ye bema e wo so ka obuo fie na so waje ni nyina gu me so wura adwuma bo so me so won ka ahwe nkyere me bo so mienu ka ahwe bo so miensa aden ana so o de se ba bi e wo sin wu ye ho kyere ye ampa so adwuma me je na me ho kyere me nya wo se me nya ba bi a metena ana ka kyan sare se o me nya boto de sika ni nyina ahye insurance nto sika ne ba wo ma na hwe na mo ka kra bi e be ba no obeyi kakra ma me me be to bibi kakra ma me ba no sa ta na ma wo ba ko na sa ta ma nya be won akora nya be won ya na so yo mate na ses ne so a obo mi yesi dan se de be ye be koma ye be free mi so meti ase ma no cause be mi bo akwa na me ho kyere me no so yo nti mi ya na me na me hwefie me ye bibia ti se bo so me so a se kakra na de ma akora be sa ta mo chako na 20 2 cd so na ma gene sa because so sika kyere me so meti ase ma no nti mo wa me ses so na me nim se ses kwa so because me nchake na me owa na jani bra kecho baka chem se ne bra toka so wo de toka ma na taxi na wo de ye adwuma na sa to so bi taxi bi ekuta me busa na wo se wo leave no ko ye adwuma tema na mo de man so won famra na me ne nua ba na so me nim hyi ba ne nua kasam ya pa che se ne bra ko toka na me na me pesa ne bra ne ba ma na so won tesa enti onya aboto be ne be kasa ti me ne kasa wo de ka na ma no di me shedi na so so ma ne ko toka no kra no wan kan kire me nim hyi kan ko so mu de man ko ma musan kwa se mu de man kwa so me nim hyi enti wonam so ani abuwa me kakra se si ya bia jiska kakra tofra wa ma me bi to ma giba akompo wa ma me bi se me nko me twa me sa enti me ho kire me ana so me nya abotre enti wona ho sampa wo sika no so ba ma me de ye ntokwa ama no bo ma ni ye mani kura ye mani ye me ya na me obo mani nzo bo mani no kura na me hwe awia se bi ne mani no emu ya me ya nti me ba me sista ho kuma se ya na sata na se me gya nkramo nti na hu bia bo me man ko fie na wo ya kramoni mpacho han na ba ma no so ya kramo mpacho han na ye na mu gya ye mi anka se kramo na anka sa no ama de mi gya ye se me bi nso no se me se kramo no eye boni nti na mi gya ye ase kratu no ma chiem wo twi nti me kan na me nti ase nti ho ne ha me kakra okay nti ho no na gya me san ko ye na nti me ya ma san ka me ko se sam ne ma pe bia kwatena me ko no pa ma so wa ye boni me fa ne boni nche no so sika sai na me gitum na me ne to na so se sia no so nya sika dia ene uri ba ko ho na me moa wasi da insurance no muntwam se bi mi school man ko bi na me kin kan krata on fa wi so ma me ne ko mo bi se o kin kan na me hwe eno so ye guso me na me ba ko ho ma bo so se sika kan na ma se me fa man kola no asan ebi ya oto bro besu a gare besu a asan bibia wo fie obi an nkro be nyeska se mo na me ho eya se na me ho kire me maka bia asan ye guso ama he be sesi yese no me ho se bibi sesi me na no bi no otu free fie so oba no eno anu 3 days wa mafi na me se e di asema me friend fo so nya akoda na me friends oba o ma enti wana fe obi hu me no sister ma ya dia fa wo no kunu okro ma ye hu mu na se me ho se mo fe de motor private na me so nyame adom but ma ni pa na hu se me nim na me se nyame adom na oba so oja kan ba bi no wana nanti aba fi de wana me so ba ko so onko fe se papa to kan ba kran ba no se na papa to ka white bi me so kan me nim difference nti na me so yo mate mama nya 1 year na me ku to ka na me hura mu da ye me hura kan mu da sara se faguro be ma no a woni ne den sapai free akọ so person wuru na wa no wo ko ye tea bread ko ye tea bread so akọ obi anim amare tea bread ko pe se wonya ayi enso to kura na sifu ayi ye to pa me na ko ye bi first so akọ pe ho me ro ba chechire ho na me di na nsuo me ba so me wa ko mo ofie
ni nyina okotoka no kwa mama wanye kwa no wonka che wanye kwa so mi hu aka ni mu da ni nyina so na me ba ko homa no na ni ba ko ya me nya no se pa ka no kwa me pie se me kotoko kwa mama ba me pie na ka no wa pake no ba bi me ko be no obat ka no fraud na me mi ni to ka ni ti me ko man ka no ntokwa because na me pe he wa bontin na me ka che gani so on sin ko ka chiro fo no na me ntina front me ko ka che so gani ntimi sin ti me ko ka me man ho wa chiro ho ti me jabo ya sa na me su na me ko fie ti me ko fie no no to ka na di ka wo fie ana gana no boss ni nyina hey omo se boss he man kasa omo di ohun fe omo di ho fe kwa omo di ohun fe wo ba no so take out the front yes wonu so di ohun fe na eja osrefo ni me na wie man kasa ena otu kan 3 days no ba fie wodi me fa mu afa de satam so na menyem foforo me ba last born se wo 8 years entina menyem na de no so ha me afa me wo ma na so woni osan ko fa gabi na gana wo maka kire me ko hwe ne yampa me so say entokwa abonti ntokwa me na eti camping house ko no mu ni bia koso na so me kwa me de ahya me ho me pe hehe wa abonti na ko fa gana so man ko hehe bia a kire no ko fa gana mpra sa gana otumi ye ga foforo ye frɛ no fensen so akopɛ ko fa gana foforo enti ho na mfe me ti ase na busa ka kyem so wo ka bible o ka senya no korɛ na kire na me ko to no awo gana o ka kyem se bible paper keke Kurano kwa paper keke nto di Bible di si anya hwe fight beba wo wote se wanya gen no ya wo kwa kan ye no what the Bible ni Quran edin se gen nya ni bibia be che wo chi wo mo no wa se Bible ye dia paper keke gane friend Josie Bible ye paper keke nto ho no firi ho no eya me ya because I didn't know that so much in the didn't see any no Quran me chi ni tum se nya no because I know didn't see no afero me hu no Quran ka asam kire me no in fact oye bibia na me hu a na me hu sa ne biom efu se eya me ya se o ka asam no na me hu sa ne biom enti a kire no ga no so man ko no fie da na me ma no e no papa pie bronya bi wan kram so wo ne Quran pie o ko de ka no ko si bi no fra Quran so mo na no mo pie o ne Quran pie ye enti o ba na o si a ye ne system ne pie ye o Quran no oni ebusua ni pie won ka hu me ka hu bi wan ka no ma no ne pie wa mo fra mi kura se wo ne Quran kura pie abontin Jesus Christ akoma ana no Quran ko ye enti Quran ba ye na mi se bia o ne ma ne ko kekenti no ase akohoma bonum no ntokwa na ne wom o se akohoma ne de se ommo enti mi se bia bufuo bi na wo yesa se ono oba ne ka ho koye enti ba sa no nkra me ka kire me fat eyamiya ne me koye pastor fidi asem ko tu nanim se onka san kire oba no na de yakoso mi nim but me ye hoho me pese me koye bi hehe bibi besi enti no onka san kire oba na de enti ya me be ma oba no ne se me ma no manyinyini panyin wo 18 kitos wo be 15 years ase no de akire no se o kire nkra na kire bone na se me man o mo ko fa mpena o timi kasa wo no mpre kwa na de o matra ka ni mu ka ni mu bi enti me sira no oyin me man firi mu kura ana so funu ka jam so ofra oba no kwa no oba ne se wanya hwe ni mi kuno ye na danfo ana me se bi de manya aka enti o ma na jese me bag to ne yare ma fre be ma ya fra on fa ko no na me se mi nim se oba no so na me pese be na me ko na me kunu ti wo no msa ana me ko fre no ana me se besi mi nko fie na BBC akra na ya no di ma chiko odi ma chiko ya me wo ha na papa na pastor no fre me se me kunu mpra na fre ne se my baby bi wona me bi na me ko fre me kunu ma anya no hwe ma mo no ma anya no hwe eno me ka asem na me so me se ya akra no si ya ne kwan si me ni se bi ya ho no wo na se na me ban si ya ne no ensira ma me ko ho ka me nko ho no akọ ho edi sen no ba na tra kura ko 2 years no ba na tra kura ko be 2 years ni nyina mu so no on fifie obato aburo ebi agare okobia ma se for sama fokuma so oto aburo ni gare bi spesi wa na ko homa no enso me edun be fadi ade gusu sa na mse se no se adena se me go fie e wo se abusuafo bam eye demam ko wo se abusuafo pam se bi na me ko tena se ko ese se me twa me nkwa so ana fe ro no ko hu asofofo afe ro fa bible so ko asore se wasachira ana me ka je so wa ya dan da bi tobo wa ya dan wasachira ko asore bre ben wo so wasachira ye no afe me ko asore no di mechi so ko asore sa bra na de na esinti wo so wasakra mama sa atam ko na me kunna no ho wa ya dan ne ho adwudwu ne die na adwo enti satima ne ho adwudwu ne wom yenu ba ko no se bia ye ka so obi ho adwudwu a stroke etumi nya no okay enti no ne ho adwudwu no ya kyeremum ye hunu ne ho yin stroke na kire mama na ne be amani ho me kan be be no ne be ma ye kitikiti enti ho no satima wo papa ma cha kura wi ansa na me hu sa ade na ma sofufu ba sofufu an se enya hwesi wasacha oba asore ene ye kwa asore kwa bi ni ade de me be hu sa na me so man kan kire obi ya ne be ma wi na aye kitu de nkuma ne kwati no ebe ya kata sebi
na enso wo hwa wo kunu be ma ne size no na nya ne size no debi enya ne be ma ne size no enti ade ne yes ano enam so o ayeda na hu se wo no na ayeda na hu se wo pa cha se ba sa na se aferi wo so oba me so oba me hu opese wa ma me me ma dwe se bi se bet na ma hu so opese me muwa no akoma FM because me obi me kompa ebo ni Adepa em so wa ya na nyi yi to opese me muwa no na no no da de Sata sa again no da me se 2 years no ma me hu kura da wo sia sa ba no sa oba no ti efie me no na debi no ma me hu kura da na wo omedafie obedefie so ahomache na wasoro ko na tama obedafie no osori anyimrache no se wono na ma ho wo na wo nko ne ho ba cho debi ane because one me nkasa me so bintimi enko no ho sa nti ne be ma ne start ya yes no ya ewu ya na afa wo sa kira ye ba cho an ene wo fa bible no se eye ka no kwa so debi a ti me so ma mo sofo na ma ne sisi na asi na ho no so mi hwe no ma fi no me hwe do no akasa be ye me say me to da dansa na wokosan ba enti say me tena wo saa enti me san hwe na enti me kompa ebo say me na me kompa ebo wa ka na odi machi enti me hoso ye kwakansi na wonkwa na wokọ na obi nko emema ye sebe tweme emema ye kwase abufuo papa akoma FM ye abufuo papa emebi nso ye kwase abufuo but ene de obema bi wobe o na me ka no we maka no fairly me enye mama bi nko na ye kwase abufuo emebi nso aya kwase abufo na mom de ne de aba ene ye ka obomofo ne de ne nam ho apaso enu nti ene be ma na aba ntira me ka ne sa no mema bi nya meti ase but di me ka ne sa mema bi kwase abufo ne se wo mu ne wo mu yire num de ya na sika ne ba no o makofa ge wo mu kofa ge ne bedi mayade mra na hwe the same men se wo mu de yade ne bekwa akoto wo mu girl so ana wo mu de beba wo mu yire no so wo mu beba betra fie am oba na miemia no am oba na gya adwuma wo ba na hwe no ne bibia ne ho to no a hrom no asa ko be oba fo franchise akoma FM who born dog wo kwati sebe maka ene fiada wo kwati wu ya no de wo jai wo ga no de kwati wu ya ne ba wo yire ho wo no na se kwati wu ye ena wo sachira by force wo kwa asori ana wudi na chi what am bible na wudi din simre bi no wo ka se ye o ka se ye de wo se bible de paper keke nti wudi din si anya hwe se se de obe hu se so won fa so wo ba ne kwa asori na fa bible na didi na chi because of kwati ewu yan kwati ne sori ya no wo ya den na sori ye e no ho no na je se me kompa ba bia me kompa ebo no ma me nipa no ka man ka hwe anche ne da se bia me kuruse ne ha no man ka hwe anche no na me ono so ko okwa mem so koya de na nye ye because won timi fama me feze na ye de ade nye ye ma me ase ne be man sori enti hono na me kompa wo so be di metimi ni ma so ko na ma me ka jan so on fe ne yire mra na me koye na ma me se ma me na de na wo ba won ka hwe kire me na me se mama boni odi mi ntino mitimi nya ho hwe ma no na ma me se fa no boni che no na boni odi adu no edoso eno ho so yakopɔ amakwan a obonofo ne nya ne be ma yes so the bible what the bible din say and wo be ka kire nyame say ye bible keke so fa so no enti no me fa ne boni nche no wo so jan ma ne de kwati wi ye ne nam ho enti no mama eno kwa de ntia me de betu eno kwa ne se eno kwa de si o du jan so me na me ye ne kwati ne sa na me asa ko bompa ma ne be ma so enti me de ato eno enti me na ma me ne kuto keke ana o se ma me papa o nya hwe boni a wodi wo no edoso enho aso Yakopɔ gya no se emna no so enti fa kuto bompa ye man keke ebe ye adwuma na me kuto bompa ye man na ye adwuma oh ena sa sori ena sa be ye bozin to say first na na ebe ye bozin na sori ye wie ye no wade so wo me hwe akoma FM wade adwuma ka ba che se me kunu sata no so asachira when there was such a to what so wo hwe na ye kama te se first e ja wom e moden me kan ba onu kwa no bo se e bai okay ensi no ayeye no na me see you afa minute wa kama sata no osisika no so ayede asa ga na de awie ma je awie afa ka no so kura no wakoton anka hwe ankyere me wakoton ka no yo na me see you e wo ma na je se wo se ne ho kyere no je se mia na ese me san hwefi de me ka ye ne bi ni no e na ese so na tiefo ese so I was saying, Miss
mesa hafie me guso mesa hafie saa me hafie saa fe na fe de ho ara fe de adena team ntina wa na me ne yakontokwa e bia 3 days na fe de 3 months me nya aduane oho a won fi me ne me aduane osan be fe di enti me ho na osan kotoka na nsen otoka no be 3 years muni 2.5 years muni otoka mente hwe so otoka Akoma FM yesa be ka chem hwe ampa otoka oba na oba pak no fichire na musa ampa otoka ne be ma no so de ye be ma no so de hwe ye no ne video ye ma no kra ne video wa ye de cha first kra afa osan kotoka se wasa ko ma no mo afa die metie so no obinyam hey why then ono obinyam meba 21st century ko mo na yesi ateka expert no se me ka cho se ma be ma ni ngu na ayi asofo ngu awade no be ma ne be ma wo de wo ba so no ete se wo fe ete se wo wadi fie se 48 mo me hwe 48 years ma me hwe ne ho fe 48 years na siasa no be ma no so de gira so na mu ye aduro no wadi akwanyim wo bi fofo de akwanyim wo bi fofo ye nto aso ho na me na mete se oba ne nyem no se de ode ba ko no wo ka sa asem chementi na yam yenti ma musa no na me hwe so no abeka chem so no obi akwanyim wanka oba na wo ye do ye nyina tie se oba na wo manka hwe na asem nyina mu no afere me kwa bushafo na nim no omutu nipa ka asem no nipa bushafo nipa ka asem no enti omo ka asem no na o se obema me akoma na ode bema me no akoma do mama no 26 na me se me de yeden e de me say 106 120 na o 120 me de yeden enti menje enti e kan na busha panyin no se yemfa asem no no ankasa okumase a na busha panyin kan me chechem se yawie wo se edan wo na si ye assassin ba ko na etim na si a wo na toye ajapade ni nya wo no dia na busha fanse da bi yenti me tie so won fa akora no nkokko ye ni slave na maka se ajapade ni nya ya wo dia enti so la ye bam na o se da bi na o de mimi di me madin na ye pepes no na busha fanse okay se si ya 3 years ni ska o de man kora no 300 ment ko wajai se me se me mana ko homa enti ska no ye ndo so me 100 million pepes no e wo so ko fa ba na busha fanse ankasa kan ya we na maka che busha fanse be mai wo boa o mo se me ni pa odi tro me ni tu na di me nja ho ko fam na 2 months na be se si ya 5 months ni won si busha fanse busubinum wo so akwa ba busubinum ekwe mo modia na mo fra be mai ma me busubinum wo mai okay enti busuminum no omai na me so ye ko ho no o ka kire me se me na ma ne ko fa oba no wo se die ti na ma ne ko fa oba na na so o se me ne na ntina ma o ko fa oba no wo se woni ne na wo woni ne na na woni ne na mpa sasa na wo twe no bibi si ye ene ya kire die si ya na woni ukuru na wo twe wantumi wo ko fa ba yo mama me wo na ma wudiem ade ne hya se ko asa na me ba wo me ba husband na ma wudiem ya me ya me wan ma wudiem ya me ya me ka won fi me ente ya bedu me na sabi me bu mi nsa so oba bu ni nsa afere mo jatimi tumi ti se sabi oba wa wo a me da mo jam enso e hanu ma ya mre no no ka nse ko to mo jeduro no onye hwemfa ho ade ne yam se onye hwemfa ho te ko ba se me menses ne stop be treatment no nim se me ya menyem ente treatment ma uja sese egumi o se enko hospital ke fra akaji hospital na wo ebe ye bozi na sorry ye wie ye no wade so wo hwe wade so me hwe Akoma FM ba che se me kunu sata no so asacha Sao, when there was such a to what so we na ya come at the surface. Eja wom, emoden. Me kan ba, onu kwa bo se e bai. Okay. Ensi no, ye no, na me see you. Afa minute wa kama sata no osisi no so ayede asa. Ga na de awie. Ma de awie. Afa ka no so kura no akoton anka hwe ankyere me, akoton ka no. Yo, na me see you. Wo mai bia am this ka be free Europe akoma abusuafo wo Ghana no. Me use tap send. Tap send. No fee mobile money transfer. Eye easy, eye convenient, eye fast. And sounds so free. Tia she. Me discover ye mapim. Tap send. Intienne. Also download the tap send app no. Ewa mobile phone so free. Na first ka komo abusuafo wo Ghana fa na nyina. Tap send. Papa no. Abusuafo asa de kwhwe video ni bai mo amutimi hu obai ana maami ya sema otewa a okekan die leche sa utia eya reho pa yi sa woni obe mate pa na unim adwuma a oye na unim de odi nsika ye pa de leche sa eya reho pa yi ne
many abedwafo atena se ba be bobo ho na tap tap send GQ sound and as to Royal Hallmark Martin and na asoya se a ye de dwumede ebro me so ko ye YouTuber Adepa TV na wa subscribe ama ye sanso na oba ye Facebook nso ye Adepa TV na wa share na wa like na do comment so aba na afoforo so enya bi na mo de etu o mo hofo abedwafo mo makwaba Shadi. Mama shares influence wakoye obai die. Wo hwe mami a situation a owuma. Da asem na obeka fa ho. Yo me da se. Me chia de petit fun na se abrena me nya da de hwe. Asam na ya asam a yayi because oba de bia me ka se ya oba ka so dowa in fact me ma ya muso my mama yi because emma mu boafo na oba nso de onowa udenya ndem onfiu nanso etama be ma no ni bi no wenja ne ho onani bobra onim se ebeyeye wenja wo ne nyame ayi wadom na wo so wonya bia sei ne nke sa wo hwe no esesen ka wo bua no wo momu bua no oba ne timi atete ne bowre ma tonti bread amen na hwe nkola amen na wabenya adwuma kese se ya na wada wiye nti eye bibisa wo mema da bia ya medi machi nanso ebinum niema aye omo ye na ye ntwa yie kwa because oba be free na komam ono na obati sika show woni chop money ko be ma so de nka wasede eno no na oba bre ne ho ase na wo hye no na oba bre ne ho ase rather ono ba ne mo ma take responsibility na oye sa niema we nyina edu anajo a wasan de pieso amawa nka wo hawo ne nka ne o hawo pa ne say when your ba say wo mpe hey sometimes I am bisa say emema beyi na ye binu ana say aya say adwembone na ye binu medwe wa menti ase odo nye omu nyina ba dodo na sa na ye binu mote enyemre oba woni ska ye hardly cross on obetima na nso wenja wo ho watimia bo wa so wase wanya dwuma papa bia ya na wo mom na wo to na sakra enka ono de ne ha one sen ba shadi oni obema akojina asori dem altar so no maka for better for us no uni bi still me di wechi afede wabenya bia wo ma mi hu di etu e wo sa wo de wo nuoma na se wo jepa de ka me wo yere debi en sasa hwa be ma no ho oja ba no obeye mo bo ni wiase obae because ne seso boafo ne mfe na ne sa ba no udenya dem wanya wo onu nyina na ene wanya bia sese niema wanya no di sie no debi ewiase mo ho se wentimi a embie wakoma mu amba wo oba netimi ebie na koma mu dia ho nti nkensesa wo twiwe kwa ma ensesa wo yi ne boni ayesa rather sa wo de wo niema a wo sansie na ka ho ebiru mi adwemboni o mema aba ebiru anya munyai emwa ensem fatakwa enjapade a wo nyina wo di sie no for what enke ye fempo ebia odome dance wo modimbo enene ama menye sese nyame ya adom matoka matowei maye wei uti oba na se wo so oba ma no kwa toka no na onim hu hwempo enso be ma ne de afoforo tena ka ni ode be tena amfant na se se hono be hu se wo de ofrantoma so nya ne o she skirt da meto sebe ne to half go se de obeto work ni ye no na ya sebe me ma na nso nke no kra no as respect a wo ma wo yere so bu ne yere a me da bia me ka se be ma wo be twempna me ni problem wo be date me na wo be twempna be ma me hu ene ehu anya time ma me hu respect me fa me buo ma me wo betimi akoye no abepepo wa no abeda me ni problem ba pa se me hu de ene na ajinya me bem mate brakofi anointing papa osoko ase mesro na me kone handcroft ha obia di no na ya se ye nyanti ase me kosoro mutwi muta me kosoro fa kansan kakra fa oba no issue in my Maria wuye na Maria wo nyina ne se enye easy se ene mmiri mu abrabo ayebo wo benya oba ote wase sa na wanye bisu a oya wadwene se
obeyi wani to free no way from aboni agubiem oba no nko so hu se sa na be ma ne tie ade o se one ne shase no no onte sa ni suban no ba wa hu wa hwe se me na me interview ma mi a aka me busa no questions ebe afemi se almost shase na sa no tie sika ba ni nsem no edwe omo no se sika ba ni nsem ani eba no edwe no show okay nti afia eba bebre no person kire se nya o level ni me but I am my bu o mani gu sa ni o mano so on share because of odo esa o na yire ni momu person oni here all odo so or the odo no ejina ho wa hwe be ma ni suni ne ban eyi okay na be ma no so de se na mi sister aka no obenya video bi ara ka be boa no because futu am wa me the person me the man na say sa oba wo jai na oba ni yin yankopon de patu jai na be ha no oya wo oba ni mu anya ya on keke de so obenya oba o ti wase okay ye be ma ma fa life mu kakra de sa obenya oba o ti wase enti se wonya obi o ti wase sei na da na mo ho kire mo ni bi podi otena ho eton tea bread na de share tintin nyina baby omo one day tintin nyina kura be 1 cd and 2 cd because 2 cd obi anto okay tintin nyina 1 cd wa ton dia hwefie ne wo ma na ebi baya what the be young girls obema na manate ne ho asesa akohoma pa de omo ba gari eni aburo de obeto abegu fi say na efo ba akohoma pa de me enefo say baby omo one day efo anti owura kwaye bi mu a okosi obi a ani oje ne 5 cd abebere no de abesi o ba bra kofi say wa ware minim say wa ware wo yire wo de wajapade e ka me wo yire say me pesa me ribe hu majapade ba na bia obeye before say me ba wa say no so ba na bia obeye sa bia no na one ebi oba ni ni ye ebi na oba ni ni ye bi okay two na bro woni tirim sanya oba ni ni ye na eyo no ana opeso yesa na bro woni tirim na yeso oba no okay tina wa se e ma na nka mo so mo hwe nioma bebre ba mo hwe me do no enti na mo timi ni obi akeke na mo de wodo nyina ama no no so no be bitri o sa de obeba benya ho ta no so do no sa ta wo so wakoma ne ko nti wo no na fe abrabo no aka nsinse mu enti me de anya de ama japade a me yire ohun eka na odo ohun anu aje japade na na dabi ohun anje still e wo dim ti adenti na wo ni oba abobra na ebi ni o na fe wa benya bi na utimi dake wo se me ma ohun ba emema back of me try na emema ni bi say omo oba hu wajapade mu a ne suban sesa se unse eba ye say emema wuja ma eba ware ma sana sometimes me wuja me you never call the same day because me sada na me call kura me he not yase me me anaku me kuno ba me ni nyina we call say for better for worse so there so there for no cry and I'm loving my wife me dey never call oh yes any e ma na mo hwe na mo di black of ye chi mo fantu mo fu o se wona na yere be ko dey na ope yo o dey kana se na ka se black of do why am na dey dia mo mo so waka enti ye why am dey na ope pepe so making our man o mo di wachi ni hu oba o metimi adi machi me pe fans enye fans asam na e ka o dey to our from so na ye enti say na me kan o oni oba abobra yiem na so oba ni suban even say ni suban ye kra tene no but wo japade e de in fact minim papa bi a odeni ni o ma sie ne yere saa da owu ye no ekodi bi pa foforo nzem but oba ni hu ya ofa ye kra o ma ebetimi aye de didi so so eti
once a wo din car na auto e wudi mu lewo asase do edan a wose e wudi mu lewo okay oba na be dey abesesa ana wako school a o people so upa o nya wo oba ni po de o se on ko school nti da bi but o people se kura no o fan gu ba bi a obehu e kura be ti bi akogura ho agbe people so okay ya oba bi bounce utimi de ko so me nkrata ni over to ade mi ni wa de also obejini ne number ni bibia ni eti say o de kwasa de ma ba ne hu asesa na wusuro ndi na ma ne hu dia mistake okay eti o bobra oni oba e bobra e o se man ni bi enye won e bi ewu mu se bi nye but enye o mu nyina na enye baba ko fi se me ne wo ne wo yere ko a wo de wo hu anase wo hu kame wo yere se me ne wo na me my personal question na obuza me na me nchire wo de na o mo chirem e wo de o mo kan na wo so de o de na ba me kofi apia me te e de me ne me yere ko so ada na na dwo na me je ma de ya de ano na kun ya de akuma na kun ye ba ya amfa ase ho anko sa meje e che sa wo ne wo yere ko se den kra wo sa wo ne o me ne be da papa anu gra na de no de papa sa o ai abia chi ana moto aso ba ko fi pa ai onin se ntokwa sa de ni be mu e ma de siri bia se mu bu afu na mu die be ma o si so na obobra na onye oba o ti wasise ya o krokro no o krakra no o ti se gudie o ti se gudie okay o ne bobra na obedum pempen so bia mani hu se bra na one ne bo no aso bre na aba no okay bomu eso bre na mo bre nyina na ehun mfaso na aba amodim ba o de kan na e ma ye nipa bi a they are very emotional be ma we emotional no o chen ma be edu but oba so ye emotional kakra bi a de obeka di wachi no esen se wa bodi wa ye hun kra be ha okay na bra ko fi un se oba ni chima o se insuo beta na wodie mu ye de ne call hospital mu chire achiro eduro man se o mu ba fia o meto oba ma ne se on to ma no oba na nkasa nto na ade no onum nanso oba ma ne pese oni ni hia oba ni so se oba ma ne ni hia o ti pains e wo ne ho e che nsuo na e wo na wodie nim e na yesa na oni oba ate na bibi hia na wo moa na e wo se ode ne ho ma unim asem we I asem bi aka ose ye bi o court dem nanka court tie we anu asem no tie we anu asem but me ye judge na me to na afenu mienu na kasa be man we no be ko jail be 4 months bi onko twire mu kakra fa nsu ye nyansa oba on ne te oyo yire a wakoji ne aware wa busuafo ho one ne ti amo bobra na wabenya defect say wabenya yare na mo ko hospital anya se ye be no operation ya ka se ye be ni surgery na bibi na ko na koto aduro keke ma no o cemento na emu aya se wo tokun dia abakọ akoje be ma we pa abusia be mu no fi enwa mu yan ka be me de because ogbu abusia ni mu ase wickedness na me mafo ma me no say aware kwa ma ne nkwa ase bi ko be ma ni adwe pa ma no okay say oni obi bobra even wadan for keke na oni ne nam na obenya problem bi na sa wo betimi abo no amoa na say uni adwe pa okay uni adwe pa for Adepa TV na wani guso a wo share na ko Facebook a wo share na wa like na the comment so abasa so na ko YouTube channel Adepa TV na wa subscribe amai ene na tap sense men kan cho say kwan te fa so send this car eba o my Ghana mu wo Europe ana say USA ana Canada simple cra offer of phone na wa ko Google Play Store ana say App Store na che so wa download the tap send app no na wa follow procedures na e ka ho ana say wo ba Adepa TV Facebook a obe wo say link video tap send link oba so maybe sa wo promo code na say wabo Adepa TV ahye na ya che €5 and answer $10 na o de ahye wata so free a ye nto she Samson na GQ Sounds and na GQ Travel and Hotels almost say wo be program be wedding
engagement and as a party bi na wo ye afi and as na what you hear your person wonji wani a ofre oma omo the sound system papa emu boye ebeba ojumedie na se no ma beboa ama ojumedie ni so a wo ye ni nyina etimetumpon na GQ travel and hotels and so so we to kwan about person meje wa home and asa we the Ghana passport online yi putimi ye bi na afa so person won check in passport check in and so betimi aye e wo GQ travel and hotels so for mo number no screen so na ni omuni insawo so enkran ha omo adabraka obetimi afa number no na on empanimfo so akasa. And a Royal Hallmark magazine so say omu edition no oma hyase fa hunchim ne ko bo adwuma ho dero ho bibi biara obetima kwakoye obo adwuma ho dero so a emo adwuma so tumpon enkofo bebre na aka se omu ko bo omu adwuma ho dero na mo adwuma so etumpon akosoye papa ye unim sa Adepa TV de bibi ebe kan forma opia le chese Adepa papa ye din ye honam so ese me so se ko Facebook ne share ne like ne comment na afofo so enye bi eye maami bi a chese oni ni kunta wantawa kakra abo muntema eye arehuye pa na me abedwafo atenase shadi me so say for last words and I say efutu sembi e ma yen ya afi na ye be kwa aware mu me that's the American say enka obema oseso boafo ene oba sabe udehia dem wendwa ninja okay because nimri nyo baby ama oba prefer so obedi hia eni ama ne se de wiase aircon inti se wunyo oba na se wo be ware mani hu se wunni bi se wo obi kra ka me anka chem na fa half bc na mani hu se wun sheda ni bi na fa sheda attempt na ne yenhwe ahono so ba ne do wa obehu ono wo so a obehu na start to fish it out because say no ewiase se de aircon ema enye easy so obenya oba oba ka se unni sko oba ka se ene me boaw na enye ye because oba boaw na oba ye na kono oba kire ne se wo no nya oba wo kwa kofa de osen iti misram ema ne mema mumi nyina ye ndo ye ho ni nya ntoboase na ware na ewa papa iti se nei se wo ba ware afuto kakra ameka ede ama wo ne se hwe oba na wo ko ware no okay se ehia wo betena wo ho anene ya wo bi no e na opushi dada wa from honey babe se wonni bia babe na beba misra wa mama ni na ho back of it so if it is in between on my well our any kwa na there will be an adwin mu no e obi ondu aware kwa so na nse so ko enye age ne de ware the maturity ne de ware okay eti se oni obi etu anamo na eya amonhwe especially man oni obi etu anamo ana mo na maware kwan so na mo pese mo ware a hwe nipa no onye scan zuban te sen ne kasa mu send your pick course send your like ni yet to say because uni at the long run obo say be kwa ko wie baby a ma ni dey do maame no be kwa mu no na saa time papa ni nya be 10 cities bi kro obodwe wa no so but obu nani go so ana mema no so anya oba bia na yeware no but oba obetena ho abra ho kire wo de onye sia so oni na edi because enye easy me e be ma oba de obetena me ho oni me be bobra abra na ebire ono na so odi but se ko yimani na me feel say o girl biscuit ana say bedum pempenso e bia me ne kura ho nyema kono bi mu a na say adwinboni wo mitrim enti mo ma yemfa we etu ya ho fo na ye hu ni say onyonko da na oda oba na ode ye no oba foforo na abekwa kofa no ono be ye worse than the ode we ode ye we enti mo yam tutu ya na mo yie na oni obi na na ono na pusino ene ne nkwa ware mu okay because aware ni mu no ono na enche na ebreki
then what can okay me that's Adepa TV aha na bebe me kwan amedi dwumadi ni nyina esi tap send GQ sounds and as Royal Hallmark Martin and so ya se edi dwumadi ebro uko YouTube Adepa TV na wa subscribe ama so number Facebook Adepa TV o like no we ja comment na wa share so ama afofo enya bi ahye na ya anima kwacha ye be say share the same